Gipaj ba kibayo sngaw ya kaniga kubor bangi pentip syapi. Pila ban ong ba kadai kubor tok. Ne kubor lambelar. Hari kadai ke jing kisha kabalajia bat kabapala namar ulok pediang subha. Iyalah kajang kurim haba kelawan pai na kajing pule namar kalawan yalam sendon da usamlah. Kampun sen landa wan ubreu ubalai ne usamlah. Hapdeng utengah berkatengah. Kajuan rak ya kajing kelumar. Lada datang ban susuba, lada kijulet jing lang. Hendai don kisujur hajapan. Kepher nak kepertai brokawai. Nama katengah jung kelet pule sabar. Keri. Hendai indah kelawan pai, kalawan yalam sendon da ulok ne usamlah haying juga. Katengah junga kelet pule Australia. Sisnam mensua indah kelawan pai, katengah kelawan rakyat usamlah. Hendai ngelah pediang sobhaya samlah jong katengah. Kakubar na Japan ki ong ba omla ban budur namar hakiwe ki ying kisem sisin belawan ra da uwe usamla kadan bait ke jing pat ya pra ne ke jing pen mensau haying handai kane ke jing long kalong kongpong ki kubar ha Japan ki bu jing keli bo tengah jongka unle ayu hakum kane ke jing long kakubar ke basisha ba pen kendet kane ke dai ke jing jia ke basisha ke belajar hari Japan ke jing mi na kane ke jing jia kalong ke pen sekolango. Hadu kata-kata om don mano-mano belak ban perkat ne mudoro. Hendak ki breu ki basong hati ki iba dilak jong ki kemat. Lakalong kano-kano ke banta jong ke perthai. Utengah ukhenyi lade bu don kalhok wapura halor ke tengah. Hakum kene ke jinglong om don tengah ubalak ban syak ya ke jing bom hok jong ke tengah jong u. Hendrai ikum bakapor ke sedang ban kela. Berengkat berkene ke jing kela jong kepor ki jing dairu ke sedang ban kela. Haba ka jingjia jom kini ki jingin dai ki bapala metkala kapau perthai. Ka jingin dai hapdeng ulok bat kalok kalong tang maka ka jingin dai perthai hakba omdon jaka ya ubreu ubalai banwan besu haying. Henry don kawai ke tengah hajapan kaba karukom im jongki kala penlengo ya ki babon ki breu. Ala dai ban ngek ya kubor belapan mi ha South China Morning Post chef bat blogger na Japan ubakerteng uprinsoy. Oleh tu ia kejing sisa sapang kejing im jong u. Kadadu bakal penmi ia kejing kiwen kalau pelah kejing mut perkat jong kibreu. Ulok jong karu usak berketengah jongka. Unong ik jong ketengah ne usamlah. Beruta usyaf oleh tu ia kejing itu kana jong u. Dak kebasna ia kawai ke video. Haba oleh tu haba ke blok jong u usak bala ketengah bat ia ulok jongka hajing jong u. Kibreu kelakan tok dak kejing lengok. Uprin oleh tu berketengah jong u kasira. Kalau lech Australia mensua nak banta ke jing pule jongka. Hakapur ke pule hang ta kalau yo i uperlok ubah den ulah kelalong kum usamla bat menta kum ulok. Kadba kadang sa Australia kasara berusamla jongka ru kiladon ke jing dai. Handai haden beladap ke jing pule ke basisnam. Apa kasira kelawan pai sa Japan kelawan rak sendon ya usamla ringkat berkah. Haba wi la ketengah berulok jongka tengah jongka syem lebih terlap. Bat syem la tau kena ke jing bitar na jindai benyat. Namar ke jingle ni sim kakam haduk kata-kata ben penmi senam. Hak jika kata ulah pediang sobahaya yang katengah bat ya ulok jongka hakar kom ke badai bah. Ulok jong katengah sira lesak bat ki lajan citayau. Baru lengut utengah katengah berusam la jongka. Kia syonglang bat ki trelang ya kakam haying hasem baro. Hadin bak lesak lang kum bat citayau utay usam la jong ketik kelong kemi. Ulik paino shalayang. Handai wat haduk kini kisngi kini ki arngot si tengah ki syonglang bat ki asam ki jong u bat ki keren bat une usamla dak ke video call. Upren selepan pauru bakat ba udang ya kenduk berkat tengah jong u baru arngot kile keren haperthai syapang ke jing dai jong ki. Bara arngot kila plai ke jing dai jong ki hadin kata kat kum ke jing ong upren kat tengah jong u keladon palat ya uwe unong i. Habaya dai bat kasira. Upren sulong bak kamjuburi i na u syapang ki samla jong ka. Ren soang ba usyam kejing kemen hak kejing im jong katengah jong u. Katengah jong u kelapla. Baka sotunat bandon ya usam lah dalor jong u. Mar kedagah kam ke basotunat hak kejing im jong ka.